IPFT General Secretary Sapon Debarma has openly refuted claims made by Bobagra Pradyut regarding the timeline for the upcoming VC election. Addressing a press conference, the IPFT GS Sapon Debarma reacted strongly to a recent notification concerning the VC polls, which are being monitored under the direction of the Supreme Court. Sapon Debarma categorically denied that any definitive deadline has been established by the Apex Court. The claim made by Bobagra Pradyut during his recent Facebook Live stating that the village committee elections will definitely be conducted by the end of September is completely false, Sapon Debarma stated. The Supreme Court's latest notification contains absolutely no such assurance or specific date regarding a September timeline. So, village committee election ni bagi prostuti sekarang seminar reading sir. Abo Mia Bau Sango Sabotamo Facebook the Facebook the fight the cops of our own base collection prostutia. So already shop somina fire service gari hai, so second variant already prostutumsa. Okay, Ani mote. Ang Kanaka Kicha Facebook to Yabo Sini Bobagra Buddha Kasha Cox Harika September October maybe singing. Okay, I want to know when Baksakaba. खुशी कई मसले जोंका बेले काम को itu आपनो नंबर पे मैंने पूरा अंस्ता दिखलाई नहीं जा जे ताबुक से जरा कोर्ट ने कोनो फाइनल आपने कोनो राय नौकरिया को जे सितंबर में मार्क लाइन नहीं बा अक्टूबर में मार्क लाइन है ये चीन बरफ तो तेतम सना तंबा रोमन स्क्रिप्ट मांग का नहीं बो मसाइल लो होम मांग का बो मसाइल लो आता वो मसाइल तो कोनो काइन करे किंतु आनी धानी जे observation ba ang je manmani je kago sono sare ang ka gozom na kya aro ta ko pending kaisa decision pending ni se jak tomo aka gozom kaze ao final ngra thon september ong ne october ong ne apni kono final tax jara kono court ni rai na koya ko asale o sunani o hearing go tam ka chini state government boro kaisa affidavit submit kla kya जे ओ जोराओ क्लाइमानो ने बरो काशा सबमिट कलेगांते बुबाग्रा आबनो साका तबो आबरो क्लाइमानो आबरो तबो एमन उनका विलेज कमिटी नि इलेक्शन नि मेटर माने ताबनाने ओ मुसाफैका हमने ताताल साप्रो मुसा के भैया असल मुसा फाइब्रो उनके बरो विशेष खलिया है विलेज कमिटी अब तो सितंबर अक्टूबर में हिंसाव अब उंगया अब सब समय तो कंफ्यूज होंगी था बरो ताई अन्य किछु कारण तो सही देते छत पिछो गई था अंगी का मन आपकी कोनो कारण जे जेखाने चुन प्रस्तुत आईपीएफटी सब समय इलेक्शन निबागी प्रस्तुत तांगे के सो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी विलेज कमिटी इलेक्शन साजागी अफानो तो सुंग इलेक्शन लड़ाई मा खाई कारण से रजिस्टर्ड पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन अनुसार कोनो रजिस्टर्ड पार्टी जदि जेकोनो पॉलिटिकल निजे एक्टिविटीज अथवा इलेक्शन जदि लड़ाई खाई आके बिनी रजिस्ट्रेशन निमेटर समस्या फाई मानो आंगरो कसारो अकम सानामु संगो आईपीएफ ती किंतु ताबुक ने नॉर्मल जे वन टाइप जे विलेज कमिटी इलेक्शन आबनो कोनो समय नाइ मैया Attention of no demand flight no songo IPFT o tabuk ni o village committee ni normal je one tier village committee election no naya village committee election je sake pano khlanya nang nai abo IPFT saote kintu abo amendment ngi kaisa general area o gram panchayat ka 3 tier gram panchayat samiti jila parishad village committee ka one tier ke equivalent nang अब भाई के मिले ना हो डेवलपमेंट तो निनी बोने ग्राम पंचायत ने प्रधान तो कहीं चिनी विलेज कमिटी चेयरमैन तो वासुदर मिले वो आगे को सका अगर तब बोने तो इलेक्टेड पंचायत समिति चेयरमैन तो वो ब्लॉक स्तर निनी तो बीएससी चेयरमैन अब कोनो इलेक्टेड जा अब एडिशन खपरो क्लाइया अब विलेज कमिटी ने अंदर क्लाइया आन साइमन और जे अब जरा बाक्सा तक साजे यांगा ननक साजे तांग दे बाक्सा ताबो हमदगी तंथकै मसानाय रंनि बिसिं अतिबो वानसुजाक दंगो ताबुले ब्लॉक नि चेयरमैन रगो आईपीएफटी बीजेपी रग याखादे जे जितनाय रंग मारिनाय भूल दारोना रंग कन्सेप्ट
Nini village committee one try so the village committee simise nang tongo. Edisini bisingo. Abang chalo uporotangan nini subjunal se. Subjunal office je pure junal office. Block abo state government ni administration ni under ho. Genengar block ni chairman bhai ke nini ngai ba. Nini BSC chairman जीती हुई मन नहीं जोधी जीती मन नहीं के उपति के मन नहीं जोधे आने वो amendment जे आंग लामा से नहीं बले amendment खलाये 3 tier system खलाये और जगह village committee election उन्थों हिमानी कारण ना आबो जे दो village committee नि BSC chairman बो elected इंगे जोयिंगी फाइटो. Shifting focus to the party's electoral preparedness, the General Secretary clarified the IPFT's political strategy for the upcoming local body polls. The IPFT remains open and ready to contest the village committee elections as a combined alliance partner, alongside both the BJP and Tipra Mota, says Supon Debarma. BSC chairman Boot bus away joining finally the aside of money. Age nominated IPF tine BJP Nijatabuk nominated Tom money. I was nominated in election with Hato. Election with a couple of Bodokol Kaito. Abo Taying Lia. Abo nominated Jaratomero, Boron Tonsena. Or Tachi and Singbo, Raja Sorkano, or BSC chairman bookline. Then in Tam Labka. Lab Aprunum come. Obun mengi to the 125th amendment je jengkira kogi bar sai pai chamane abo edisi election sikang to man obun no karo a 125th amendment no abo sangsodon tongo je tabungi je village committee 1 tier ni 3 tier gram panchayat ni system ai nai eta tabungi na khladi election sum to ready tongo tobe he abang guarantee rika IPFT je furuk edisi khomota dokol khlayana rajya sarkar bir khomota bai bphayana sakte Over changing like ISC reserve to money no, our unreserved abolition claim. A cockle and guarantee shaka. Araba IPF the Simin Manaba. On the doll, our mania. Our jolly love Korea. Sinadora Pagrat. Hapango BJP, Motha, IPF Soccer Haitamo. Edisi election no independent Janjani party in Janjani candidate Basalaka. BC election of Kaiboma, I once select on Babomaya, course, Halajali on the IPFT Edisio was a formula naka, Sakasini, Sunto, Kevabekunu Sotrotabokre, Suntinta dol Mitra dol, Exuto Tongo Sorkaronke, soon Exut Kalago, village committee will lorry. The statement highlights growing underlying friction within the ruling tribal alliance partners in Tripura as political parties begin maneuvering for the long-delayed village committee polls. Reported by Amir from Agatla, Chini Khora.